Oh. Alo for me chacha mu nyina. Edi so twedi ampon ne nanam tumi nti ho ye papa. Mesome ho ye. Bibia boko ene na mo off. But me koya ko chinya koye ne ma bibiri. Me ba fi mpa aduane bi die. Ena me ba me yakase. Na me adma china oba de ne pa eye. Enso no kwa me ne mani mu. Na me adma china ye. Eda ye de twato a. Ese me no mi nyina ye ni me da ni ma de jana no a sabi enya be sabi abrawo. Yewra okokura no. Na ye maame yakoma du fie de koto santima ewra ni mu no. Ye nyina ye hu se santiman ewra. Ehye wonu sa da duanan wonu mu emfa enye bibia na yemfa yewra nkobem. Eniti aye no huntoto ya na wonu mu egu wonu mu ya. Na mi se omo de kwahye busumi mu eda etosonson eda etosonson ya afim afia ewum ye mu eni cheja ene echina yeda ahoboaboa no wonu mu boaboa na di adade nyina beba wieye na eda etosonson ayiyo no abaso ohun se waye sebi asantema nyina wusie wura na ya ka amamre mu nso yayi no nipa kasiye saa sebi okokora ye de nansa edi sikasa ni nyina ahyem na ya ye ni nyina preko na enuanom de America nyina ne se brichie ne de yempo enya aboye wie enye afe yentimi ne sebi ba mowu wonni sinkonye enye yi oto nsafre no enye yi ewra komfo no chi sane empanyi company nsem dia to mpanyi nsem so se okoso koju wu adwuraba na so oba no ono anu ofa asesiam wasinsisun so obedwuru kwantilifi na yesu ti se yewura kura sabi otumi na sabi ohunu petatakra mu ekoye na se wontimi amfo wo safo a entumi ama na da sagusu wudi a na se mpanyi se wo de wo pe wo mpo da mansa akomu enu ti ebile bia woto a efro wo nipa no sabi enyan sabi abrawo dakubia eye dasronko a onyame de acha wo se fesiesie hu yie eti me de ade achi bibia na me sore na metwi mu a na me ya behwa hwehwemu na metimi hu me ho na mo hu sem da so te ase a ade ba akopɛ na meka bi so otwe di ampore bore me da ase nana no me da ase asase ya wo so we me nti saa na da bia me ye esan se sabi ba mo wodo na paka besi wo da no o po mbo be foro na wo yiwa mo eti sabi ebre na so ye ema ye nana ya de nyina wisi ahen papa bi ye nana mampo hene sabi enya ado beletuni papa bi nana amakushia nana nana jakuma do fie ni nua be ma ne papa na de nyina ene abawi bibie ni ho ebe ya ma ye na de yesra ne sasante ma nyina la mo fa hye yi ento makoma so esanse ye maame asante ma nyina wisi ahema ya de nyina oba ho fadua enibonyamfo bretuni ba sabi wo cha hwene e da simpie mu uhu na oni abade so wo he na nhwe isa wo he ne mpire nu so wachi oyoba mu ma mesi ade atonwani me no mi enu nyina sabi eni yejam yetimi nya nwo no nko aso mo nyam so oba akofo osu a kasabi obi aba na yi woni dem ne sa santima mo ba akofo onsu na obi su an esase ye him nanim pepa na wonim ti esase ye nyina ye de odobo dom sane ya mamra ne ye ntetesem tie ene ya mamre etienti o se nyina de to yakoma pono so na ye ne ya benya konya ye ne a onyankopon beboa ye ne yetimi anya sa konya no ye ko ne konyam ye wura ye di ni so denden
yɛde awerɛhoɔ ne akoma abubuo na yɛde ahoɔden so tɛkyere esan sɛ yɛnkwɔte ahamra sɛbi yɛmfa sɛbi aha anyi ahan edi sika na ɛkorɔ eti anuanom mɛsrɛ mo momye nyina mo amwo Ghana titiro ne mo amo so matimi akodwur Ghana sombie mu ɛda yɛfrɛ no sɛbi anya do sɛbi abraw fiada enya da wɔkyiri kora ene ɛyɛ da ya wada na kyina ne na kyinachi ɛkɔpem na de kyie bio esan sɛ ɛyɛ amamra yi ene yeye wo kɔhɔ a ahofagu a wode koro hwɛ yi esan sɛ sɛbi anya do sɛbi abra wo kɔ ba bi amamra ne tetesɛm wo hofasu a wode koro mo woni mra ho so wontade no mo a mo hyehyɛ ntade na mo nufo egugu abonten no mesrɛ mo moma obuo ene ntetepa ene asante amamra enagi munsie mo ho sie pa na ye nyina fa nkojam yewura da sebre osebunsu nana o manu nana no ye hwe akide ya na ye hwe ne kwa ye hwe se ebenyi wonam sini ya nana obenya kukudwuro eti yesoso okọ na amane ya na kese mane ya danche mrebo na yenya oja awe ne sara nana we de ye nsere on danche mrebo nana ye sere osabi tumi a ebenyi oni papa mo obehye wanan na santiman pempen so ayadwire etimi akoye enim saa na yebusa ti ukọ ase nana no mai si yebusa de a yede ama owisia ewura eno no na menwan mo kwa onfaguo no se yetuntum anase ekojan yemfa bi foforo bia nkoho enya afa na akofere fita na emum hyehye no a ye nananom mo de ato abonten no kọ ne kohwe esasa omudi ni nyina egugu abontene akyere se ne yebeye aniema ahodo ni nyina nti ukọ a social media ne so ntinta video so nya na ho obehunu hyehye ekwanne a anamon amamre tetesem ene amanne ahodo obeda adi nyina no yahyehye ni nyina akuchi egun krata aso wonim kenka abetimi akenka be ebinom so e de jungles ahodo ya won mo bomane sa afoforo betumi atie bi yo menua rose yese akande no eye tuntum nko a kojan anka ho etimo obi amfa kojan nko ho eye tuntum nko asanse eye abese no ene abese wiye enna santeman yato enti wo so hwe ne nso emfa bi foforo bi anko ho enya saa woni begu ase aha yeyi um na enyi ya yeyi firimu na menyanom enna ya eni abere ye ho a eye me se yede buenum tudwai ade aba ko o se nyina yesua na ehye ne so ne se mampon eye asantema nyina ya wisia ewura no no saa so na mampon hema oya asantema nyina awisia hema na de aba ko a ewo so hunu bebere ne se kasant mampon na kasantema nyina eto mampon na to asantema nyina enye se mampon ti sikabeta esonko na emum ye wa mamre ne amane a odi mu akoten akodi ahodo ene ne ma bebira odi mu akoten de amasanteman ti woni pa nyina esu a mampon hene mampon hema eni ni su eda wo no monim se ye wura ompe wonim posha na wo ya de asanteman mu na sabi anyaro sabi aba na to ne abesenwiye na oto oni ensa ye wura mampon hene wo ho yanka amamre ne amane etetsemu no ogna akoto ano ka hu se ebere bia ye wura ni ho no asantema nyina enampan asantema nampan da obi akato sa asantema da mpan bia na onima amamre ne amane sabi enyado sabi akonto yawo onchecheye ya asantema esanse eya hini ni echecheye na nye kuo bi ne yede ya no koteye se bibi ku ene yede asi ho ene yede association atoso ye ni association wa asantema mu asantema eye omane echecheye ne yede onipa dasani akrati ne mu
na moja di afusane no ono ya dehye ye pa dehye o ya mfa nipa hunu bia ni pagenyan ye pre ya dehye ene ye de wono base eto ase eto anan esi asanteman na fanu ne na fana ne ye de twa ho hia ye kyekyere ti so kwa ba bi na obi ka ye asanteman confederation no wo se sabi entete asai ama nkyerɛkyerɛ ekwan aware na nyansa so bopuru mu a se be ye na motentena be bi agi nyame ba so agi nyame ba bi kwa na motentena yansoma no na fa nyina se sabi obesuma bofutia dan so obesuma na motentena isa so wo okure nyansa be gina hɔ a wo ntono isa so osuma na motentena asantema mu de yesuma obanyansafo anya na motentene ti se wo dwuru wani na nyansa apem na boso na ye ni bibi efe no association e wasantemem association ni de me no mienu mu na tete association to kwa santemem a onipa bi te se me no mienu na ya te association si ye de betimi apem so ama ya ma na okono nim na ya kra behwe na ya timi dia boa impumtudwuma enkoso nwuma ene enwuma etete sa ebe manimunyam ne kanko afi moano ebe boa mabunu no ano na ma bibini a ye nyina yatimi abodompem na ya ma yefe enti asantemem no meni pa bi se amete ho a mini akonya na menya obia ena yete association so na sikafo no kra no association no mo ntibi omo de omo te professional club omo on makoko school kra degree ni kro musica they don't omo mu association enti baby akwakoto si atete association bia omo na no mtete internet so ne ani abre ye ho ko se kotomuja ekina ye di tia mi atem adechi aye de tia mi nam ya ekina ye fa ha ade tia mi atem ohun ewiase o sebofo ne to a sabi na sabi wade pa bi ayala bede wabodompem o sebofo enu ne to a na wade pa bi ayala wo be dai wabodompem na sebofo ne si wade esi wo se birempon esi wo se dupon wo pe wo mpe wo be kama ma yi wo be dai no wato sabi dia ya gina ama anya hini na edupon na ye wo hini na si kwantini fi enye yi enti ani bre soja no mewia nya se soja se sabi anya ru de jato animu enchi o behye na ni bi eso soja no eyade a ya hyeda apenma pemosi ho na ni hini amania kotopum di hini na betwa di afiri na obetwa se na ama atu afiri ho eye enye yi enti asantima de association ye mu bisei tuba hu se obi a wasori bia o so wo he ya titi social media me menya blogger menya obi a ezu ye mu bisei na etim kase eti association enti obi so tutuntuma no obi so ekuro bi so here na wose ya ti association bi enti ebe ehu meeting aya me no mi enu ya nwene se ye nyina ye classmates ye no wonu nyina ye classmate ai ye classmate because association ye nyina ati bi ya register said ya grofo bi so mo register obo de yero ba de a untimi nye se obetimi afro se asemesi wura se bia eastern region wura voter region wura ye ni bi o wiase ana se ebe se central region wura ebi ni ho so na se o de o ya santime wura asantime wura no sabi o association e wo wura o mda association bi e to aba wo ya president kura no a 8 years ebe to aba yi wo firo no obi so aba sanity every association because of dynamics and accountability in the sana here no okwa hafo a yakọ mu no ntokwa awowi fo na connected no 1800 connected no aya wowi fo na ebe bi atwa mu ata afra man humre so ata afra man humre so abo aboso ko akwa no okon yes agu ani ne de sa papa na ata afra no in fact yamie ne kurani okon tokwa ai ne ho so wade pa bet bichi ebe bo no wasa aman no atebu eho no ofiri na mitwam na meko chemist wo kwaji mi hera meko no mo se mai
na me male efa atokro bi wa ha enaja me menamo a me pem ho asem me obi ahia mienu da anya me ni me kuna me ne me ba me ni obi a ni adamfo ti me namo aja me namo nsansa yes ma botia na me dam ba bi a me nko me namo a me nko me nyama ne me ba na ja me wura me fun me hwe me fun yi na krachi bi se obi abisa se atebubu ye buno na obebo na omane ye atebubu ye buno ahene fa ebi enefo atebubufu yi and omo feeling in their heart for sympathy reason for sympathy purposes for impulsive purposes and ebi on be kremu buna that is all over to them so but are they a friend a very genuine genealogy migration settlement atebubu ntimi nkan connect bunu kuro bi aso atebubu kuro ntimi nkan na bakose bi obeka bia wo ba bi e fe na santimam ho ansa wo de betra ba bi e fe na tia bebu no so ati ababu fo ya asonafo ono ti adanse kokobi ante on ma bia na betra kurofum atebubu kura wo betena mu eya asante asaman aguna sama anoti aguna sama omo ne ata afram kon wieye no no bese ko ba bi omote no wono ata afram na kumawu ena agogo sankrofo ni na be kabo because ono mo alliance ene ata afram kon to kwa o sister obo ayi fazai otamiedi junior kodogo busate buhene ebi amede wonyimi ni so asamanu no there is no connection ya wa bakosem biemu unless obeso ka kire me say bra won mo call baby on mo tie no on there is another history they made e baby on mo tie no say e ba ha so ye ba ha beto beso o kire baby o fidi dia on fidi asase ekuro bi anim ekuro bi ala ni wa atebu o connect no o wona bakosemu say adanse kokobi ante kurofuom ani asante aguna asa aman ewo na ofiri ewa no ofiri baby ofiri okoy on ebi ososo sanya meka amasem ansana yese sabakwi di fatano a na fatan okono so bakwi ni din se fatano a ansana benya Mr. Mrs. no di obi awawo edni di atoso so bakwi ni di fatano a fatano numdwa and fatano association with registration fatano company limited and fatano intimidation and bullying fatano what blackmailing emotional blackmailing they are blackmailing people now to by force become part of them. Asante never apologize because Asante is a kingdom which was established with its people, and the same people, no, they start their migration. And even before you ever form Asante kingdom, no, there were these people they migrated with their family back home. On my bush near for that's over be a tiara. So etimiano Sabaku di fatanoa. And fatana so kwakuteti nkrophobia omunim ne omukeka. Intimidation. Na aro mi twam a krophobia kofa hemfu bia bigo. Se kwa hene. Se kwa hene. Ababa obi kasa se. Na we de monim fadi mu a. Se kwa hene. Ai na ba hemfu be sora na ba afa. Be ho na be kọ Kumasi na be ko so akere Kumasi hene. Na da badge wo mo 1.2 billion. Ato semuni propaganda ni jandam. Me yese mo me pese ada me so. Because the mo yeni nyina said by force sympathy. I say you are pushing people. Why na nya hwana wani why so? I just want to be clear, very clear. Na no e package card bro bi e package bi akomo obi a e mo se ma adwene so na se ya kura nipa bi baye bibi president yi development kakra no kura ba na ya je koyokuru e mo se moni ate
The epasie ye chere ni nyina ne say. It is good to form alliance and to form association. Anya bia mu nyina mu gu region baako. Se mu nyina mo ye bonofo, se mu nyina mo nye bonofo. Region no ekwan ne nya eka bedekum. Ekwan ne nya eka wodumase. Ekwan ne nya eka obia. So association is good. Eno ni yate ebon regional house of chief na si wo. Some bako na mo dia primpum tu. E dia come various places anase traditional areas. Yanka ebeboa ma peace aba. But this is a different situation. Se obi intimidate brekum hima. All because of say Nukurono. From the 3rd of April 1959. Akodi biaya ye fell Bron region. Eti by force I was so Hebroni. Eti says here na no matter na ya or no. One more from Mukuro Mabiti Mukurono. And so castle your own ebio. This is intimidation. This is total intimidation. But Nana Jimabedu, Nana, I want to say. Nan say, okay, when you are package ya unya come on. Okay, de brawi, one kasakwa. Aba dari siria kwala, one kasakwa. Ka, near peggy ya brother. Eh, Ghana skewuna ma. Taxpayers, more bombarding. Taxpayers, more bombarding, pa. Congratulations. Na, was it villager? I already me a villager, pa, bra. Sa sister, freedom, man, pa villager day. Unyaba. Na, a dear ba course was shedding, so they say. I read some kakaka woman you. Minya, I'm say why dear man also. Me no me any age and damn. As you a package card, a package back up. As is yabum. Package back up. Ye chabuzu a ye. Na mimianum. Asante my any association, asante my a kingdom. Yes, ye establish ye. E di nipa and a boss see. It nipa bit to say. Boy, he and then you. E nipa bit to say. Okofwa senso. Nipa bit to say. Dokopim. E nipa bit to say. Churebo akudya. Ahemfo. Mako nine. Obi aso pa no ho achi. Say yesu pa no ho. Yesu kwa na so wa me ware. Dina yesu pa no ho achi na enye den. Bet. Saifo nyina wo yerenom. Yes, omo oyerenom, ebi yerenom nine, ebi yerenom miensa. Awo manom na awrehosem. Yeje yerenom ne ma ho. Na ede nipadua bofo de yesi ye bechichire bibia obi ntimi ntiti. Enan mo adehye moja. Ene ye de chichira santemai. Nti so obi ba na o se santemai ye confederacy. All because of say Abrofo ye ndale through from 1935. 1935. Now, what is that Santa Kingdom then? You see, Jandam, Sekwa, Ofri Boana no, Ewa Ivory Coast. Abrasun die empire and Guyen. Na Abicofo neighbor. And Crawford Sebi and Yaro Sebi Abrow, ye Juro Ivory Coast, no, Omudo Makaho. Be able to say Jifafoti, Jifafoji, Onmukasa, Boana, or Mukai. San Crawford. Omone nkrofo from Bedu for omne sekwafo omunye na korongo for omunye korongo for omunye nyina korongo krofo nyina nipa ba akofo onum na asante to onum nsam onum fra no bae because of kane na akoko ne soliti a na ewo wonti o ana we abesoleti aw na we abesoleti aw ena asante hene eto ne safra onum bae onum bae betra mankran so ebetena amokom Ekoya kwatana baby bebre. Akwatana baby bebre. Ansana. Omude ekwa baby onko yam kwato nsu aneda wo se hade say kwa. Ya omude ekwatana hoyi. Ankrofo ne wo bruni wo de beye. I always had discussing. So, make us say me menta obia. Ekwa be ne be fa so abeta amayi. Ah? What do you say? Go down on your go down on your own heart. Now connect yourself with me what time I be. Now no credit obey the what to action I confirm kuntum. I say, ye didn't crawl for cook to a bidding ever say captain dipa. I would also.
And this is unbelievable. Ufra obi brunia. That means me ufra me asantinia. Me wabakwa se mama me asantini. Me what the reason tia. It doesn't matter. Our political jurisdiction dem beko. Politics intimidate me. But ni papa ya me ye. What he be here? What he be here? Where did you go all this information from? I can various for and one also the anno. Say on your broom with Sana Befa. Now, the most saddest parties. Dear, how many say you muchiche? Dear, I am a biggest problem, no. See you move better. A sign. And Tiasia and Nankra baby as in me. And in the hammy. Because we were central region. Yakra Susara near ya need share them for the dinner. Yan near Kebby. The enemy saw we were central as me in front for. But ye Fred ye name was I am from Swan ye. Because me a crami denchara. I was central region. Central, who called denchara, young come from what denchara. Chi, ye musipo. Chi mu, a menken fufu. Denchara near ye can. So, what call central region? And go for ye from us in Fusufu. Oh, we are Santa for. And go for ye, I could carry and old mufidi. One way are such a for, as such a catch for. Now, bed ye is away as such a menu. What call Crefena ya? One in me and yanum. You mufidi man back up, papa backo. Abrancasun yamiani, only when you yanum. I never some na yedi ne sano. Na enkophobia sorry. All because of say. Na you be o say na kura se ho. Why no so ye bold? Tolum person or mo lifting. So they want to say anything at all when him hu die on tiase and no answer oka. And no answer oka the opinion ah. Brema se kuma, brema kro ya e wo kuma si. Brema kroi, brema kro ni mu a kuma se wa. Brema se kuma for free. What is all this about? Adiaba asem no. Woko biaye e fra hon mazim. Enkrofo ibon pata. Ekroye wokuma se bon pata. Wo free wa na abadon cake. E hono onu firi. Wonu omukro no. Into watani apesa ode to wana ode watani to. Mo besa mo ya na mo blackmailing crofo against Asantefo. But these people are Asantis. Omo ya Asantefo sene. Sa crofo no ko aguna nyekuru. Aguna nyekuru mkro ya. Ka eye better crosse. Bra me pacho, I am not talking about Organese. I am talking about Akan people, Asante people. Mini half for Ghana for. Okay? Ada America Ghana for seven. Come and we will discuss. I mean, yes, Ghana is a different nations. So we are all in your back. So nye Ghana for 7 American, with all due respect. Okay, please. And yes, me chikiu. And nye Ghana for 7 American. I'm so sorry. Me can't for 7. So, woko ekroya waguna nye krumia. Menshia krum kontanase. Abra nana obriya na otia kenten e film. Ana nana kwa kunya akon. Epa kunya no ane. Kane na ekwa ama kunya no wo pedi. Ana obriya bo aye ne dom. Ana obasi ko ne krom kontase. Ana wote se obriya bo aye ne dom. Yo no mba be so ati an kontase. Ana odi kotna chebi area ho. Ana onum bidi kowura mu ekọ ba bi efe no akora nya ekrom amaya na agora nya ekro efe akora nsuo. Omokoto nsuo ana akora no ho. Ti akora nya akokrom. Engrofo yina Asantefo a. Won kwa the typical menhiafo. Typical menhiafo. Ohe asi akonsotirefo. Omfi ayi afense Asante akim ayi afense Dwansa. O no mufiri. Dwansa ho no omko ha. Onmo ye hunters nti omko ha. No omko so no anu de osu niti no odi ahye baabi. Ti from akonsotire anya so no aboya wayese akonso wayese in aboya wo mutimi bobo omokukusu omayese nipa yi akonso okun won mu a no niti no odi ahye kwa enim ho
no bebo na busuafo ama na se baby akonya no ye okọ ha no obi eni ho no befa ho no koe asante fo dwansa na onufri asante atim dwansa akonsotire ase konsotire fo ho no onufri ase aya fen say amoa defo omufri aya fen say ansa wo aya fen say boase kurumi ha akati mo boase kurumi ha ena ampmanim fo no so wonom so bi for mena edema asemuni adai ne papa mu na wo pese mu pre agenda but on se brebi aye kasa musuro eti wo se me na mudi matem me so me nindi motem me nyiane mo because of usuro wo pese wo purpose bi se wo pese wo divide na wo timi epushi na najima bedu ben najima bedu kro ni doma ekonu ko anyane dia meme na nanu dia meme na nanu kro eti abrebi abonu se me kan ama kura bi ehunu se me ya mistake na mudi matem esa se musuro me mesumi ni mwatem ana na wuchi unity ana be so chiro bi se what the central region a political demarcation even boka mfantefo most of them every kwaman baby ene ye fro kuma se ho na bebere firi ukọ ho nne ukọ mankasim ukọ sotpon no mabo ye wo a lot of people are wonum na nanom akatra wonum se o me yade chenafo o firi kwaman so ni kumase ye ne kromi ye ya kumase ha na mo chichi wonum mu ana ukobi hu atwe abradefo o mu fresu bi ya santema so ena bi su firi ayi akwaku firi krom tachima enti wana ochichi wonum mu ade na mo pese mo chichi nipa mu adai me pese me busa mo adai ekwa be so na mo ade na mo be gain from say mo penti asante say o alone mo penti nkrofo na mo use politics abro region is a political region obia nim say 1959 and there is a bill nkroma na ye bill no to so e wo mo say nkroma na che Asante Kingdom nim na so nkroma onim etwo ye bill to so on the 3rd of April 1959 kwa ready ebron ahafo bill 1959 wo say aha na tie menti so ohiri bi obia no won ko so ankyere ni wura otumfo se tu na metene se administrative purposes sani ebe ya metimi develop enkronkro no ti na nkroma te ho ena bo basa modi agenda ena bunu people especially modomafo de menti ase ni wo se nanajima bedu wona wo kasa wo ebunu ni but minya connection nanajima bedu asase no te so no wonum ena nanom ena tie sumi ya santema so ana wonum na nanom ekọ otwifo in the leadership of Nanaji Nkokobo omo na nanom bese kwa kom ebi fire kom ebese ko nyanoade ebi firi nyanoade ebese ko djukwai ebi firi djukwai ebese ko asarama kese sakrofo nyina ye one people eti one more asarama kese one more bi na obare kese ma ban nana adubofo nkrofo onum sakrofo ya ne baye eba nana feri kire misike fufu onum kotna ye so omo ma baafo ye nana asare adubofo yi ene onum de behwe so enipa ba akofo adia ba akope jese asemi woi ma wo man nine me ma miensa we yawo na we ba na me ba ebia me ba akwa America na ba akwa Australia na ba akwa Canada o be sa wo che me sa fedie do akwa Canada ne de enye ni nwan de o che America ne bi what do you get this nonsense teachings for adenti na why you bro champion association kura is it not beautiful to use it as a medium for development as a medium for say mo betimi ama bande what do you it's agenda of say why somebody compete the Asante Kingdom when am wahine be na wuyi na compete Asante Kingdom how is it possible because once upon a time ade aminim ne say memesiwoi wuji bibia ade ami answer wo be kasem bone e de afa de nkyira ho ehebe because blood is thicker than water what can bibi fa de nkyira ho ana wo di de nkyira tam ko e be sime
Atim kotoku ka ho asema no ayedin e be hye me na sei me ko platform bi ase me na me chocho wase se na omunimu a no no ka me ofa finimpo manso ho asem se wo se kuro na emfa nkosia me na me ti ase no se wo mu ni wo mu fi asem na nya o masem emoja emu odisin so enti me ka kire mo se mamu sesa entokwa esan se mame ka asem kire obi na obetu ne nsuro gudi ahasem wo beye adehye eni kromafo obenya asem esan se odehye bele ni ho a ofrantomago odehye bi afrifie ana odehye so yira wachi a wonim de eba amanfrafo ne di wade ebe kaka na odehye na mfom na akwa tetemponko so moye bi pen moye bi brekum moye bi wosunwan empapa mu ni firin so obi wo abru region brekum wo ya santini wo ba na santiman cancel na wasaboa se ye bron champion association no ye force ye de pay abru region development ma kadi aboni bedom but the agenda behind the modern se wo be impose agima bedu as a figure of so obi wache obi but enkro no nyina so sena. What are you trying to do? Mimi nya me mame na me fo bi mame enya me mame o ka se mudi asante fo atema ahemfo ni bi omuteto omunkonwa za nya oboya ye to mo na already ba kun se you funu na mba wi ni wo mo you can win adehye because adehye bi e wo ofie no wo potential so ba be ye ohene etu so na na ye ko abakosema kire wo ana ye ka kire no na wodi bedi wakonya eno na ade be wodi beji ojapade eno na so wodi be obtain eniema ehu hia ye wona nanom asrade eti adehye bi o wakonyo adehye so ma se atere odehye bi no oyemienu ye miensa odehye bia ya ba 10% of the total population e okro bia mu odehye bia eti se for example brekum odehye office se brekumfo ebinom na se yewra ba okonkraza katofo ye hunu katofo adehye esu because they know where they come from. They know where they come from. Ade katokro ni your so na adehye. This is what it is. Odehye chinyira tisa obi ba bontene no be ka se kromo fo nyina besi be ye bono fo wala ba adehye no ye kro no ye onom de ya e kro be aso ne de emrante ne mabawa e kokot so mu ne si hene wuti bi hene aye de no no be basa ya no be ye no mo de instability aba na so police be mu ye che wo mu nyina ye nya bi tini nyina ne se obia de nya na de mu na mu nyina mo fo kwose se ye be baako na ye siki development e de abo region e wu mu no but men for so obi so onyai ni nipa ban na mamre ne na mane ni nipa dua wo ye ne ba bia na nanom fi no onyai because of say ni kro no e yabron region what e bi wo hene ani ye kire mo se ni kro no yabron region mo maye botaye ntini abakosem ti o mo ya bonfo ye ka so amuntimi so e wodu ma se be ye da waka so ebruni in what extent e kwa beso office sunwa hini ya oba yi ana oba hima oti akonwa so nana asobere yi otira akonwa no so onye ne ono ne time na Rollins be se otumfo se otumfo pokuare me ebo sunwa ma hini sa abere no mu no ayi ya papa Kwame Nkrumah breso na krofo bi wo sunwa akonwa ho a wono ma chief rasafo bofiti ankrofo ekodi TPP abachi koje parliament di masunwan e champo ba ye na obetwa mu because na ho wo pese wo no fa konya so agi akonya na adidie no eti na akosu abreye sameka aniama maame no waye but it says it to be an suba binti se wo to nso gudi ahashim waye niama bebre ade aboa ta ekuro no abra Rollins ba ye no uko PMP graphic bebre wom ko PMP ni sa ayi e Ghana Today na daddy graphic e wo ho. Who are you Kwasiaba Boskia? Thank you very much. Bye bye Boskia. Bye bye. Why bye so why you never bebre ama ye je parliament di masunyan
otufo pokuwa e ma kwan e wo graphic him we nya ID news o e ba graphic mu nyina Satana na enclave no a very very young lady na dia ba kwa hye ne so ne se ukọ sa nkro yi so na sen papa yi ya oba yi ofre na na boy kokọ ya otoso miensa so fu se wo de amamre ne amane na kwasra konya no na breyi ho se de amamre ne amane require na breyi no ayi no de ne kire busua panyin ne kire ntra konya ene ade a ususu yi se ko beba bonta be ka se ye bunofo onye kana no ahoya ne ntoma o ma hene a wuti sunya kroma haya wo ntoma echi agima bedu what an insult but anyway time will tell anenti ade a wose musiki ne sesie na mugya dandam enya dwuma hwe me bra panyin bi me bra pan mu bi oye enkranze kokofu abusua panyin otonwum bi enne me de ma me TV speakers na me to na me sa o se asia wie bibi ansesa da entesa do aboni asante manie bibi asesa do asante ne bono manie bibi asesa do asante ne nkrama ye bibie no obesesa ohe bie nim ne hye ohe bie na bakwasem ohe bie ne ba bie na nanom firi oka na bakwasem bebam te sede da bia na najima badu ai be nwia ne ba akọ na be fira kwam obu fira su bia no twifu no kọ so mo twifu da akom no obo enti munya this needful what per development mo ho association no it is association indeed because it's not kingdom it's not tribe so it's basically an association which was founded by Nana Kwachiami the third so you should respect the association na munyina mo fasiki for development e kwa enye we aye say munyina mo focus on mo vision for that but mo focus on a vision say about the compete asante in what way go berekum ontimi sisa na bakose it's impossible enyama no ko mbedi ade so many years no on so man so ma bakose they couldn't because yes it's risky and dangerous ube lusu bibia obia e woduma say ontimi it is okoto awoduma say ade hye say omoto na afi so mukro obono eto de jandam ne propaganda waka chom time and na basantifo be bubunofo a they will not be interested with the conversation asay bia no ade ba ombeti ebi kra na wo a good reason say ebi nananum ye ba say ye pese ye pe bunu development but wo initial statement e map what de hye bia no obeti e wo woduma say o de hye bia no obeti oblokum asa opem mamu an mnante no mamu an so ekranyo no de o omo masase ana omo ma permission say ha na fa container si anasa ha na si esi ho si they don't give that permission the omo yen say they make noise de kasachichie ene nso ade ana ono me te say the akwa bi on na mbrekum ha ye no apart from so be kasa o media so no what totality again he have to me be biem no ho oni bibia bio brekum ma onno kasa empu no bepu brekum ade hye and make a decision. Sir, hi, am assassin. Me man for winsia. What can you do? What mean you so ya the other year, and ya the bomb mine. Yan fam nanti and my bawa. So some per se a man a important wokoswa. You should use the medium, not with competition, but with a good purpose. See and found pay development. But how can I say and a bass and for her a word must say. Because omana nanamu na mbedi wo matem. Yes. Eya one better on say bedi na matem na to ko. Huh? Eyo anyo, wona ufu so wota obia. Brekum hima on time bununi. Ana on time asantini because one nyina anya relationship. Asante ene ne funoma. Abuno wona na fa yonko because ejina be pata no ho. Kasa no abepata no ho wonyini ya wo no wonyini this is what you know and abuno no nim but na bakose mu so o nananu mo ya santefo and o ma reference no so bi
eba ye obefa ya sase yakofo ye na nafiri asokore e na obekere ba bia na hie wo nti how do you expect it so obekase wonim de yakoso no akata nani so ontimi it will be impossible so use the medium to a good relationship sa santene bunu nyina beka bom sa brekum e na okabo masantene wakabo ne nyina in a good purpose anya kasa twitwe ni atamdidie se obesa mo elevate obi ti se de obi abro brekum yima so ana obi asosin brekum yima ne wura ye ba kope ene santehene obi anu obro ne so bi o wiase obi amoro so obi amu ewodumase so ewodumase ne wura ye ba kope ene asantehene kwantuma owa bakosem okoba kwantuma adechifie na de jandam se ena asantefo ena omo ye kwasiafo ebe hye wo mo because omase no you see you are not being reasonable officer we jandam so ejina bia me kache bi nuanom se mom ntina bonten kase bunfo yesi because ya busuafo no a ye wo won mugu ho no won nyini no ade omunima ne se ebono and it has become part of them so what did you attempt ko ha ebe hye wo those said they can't express it. The same thing. And why you so a jandam or abonti di asante for them? A best she won. Eti bra. Asante ne boy bako. Esan say, Madia bedu ho, media na so sena wodi no. Media na yamade hye. Be wo ade bedi mi ho no, e din keke. Ane ye de ato me made hye so. Ama o identity yara. Eti dia na wose ye. We need to stick together as brothers and sisters. You seeking your union, big one, yenye bako. You pushy, na yetimi seeking for big appointment. Na nye unnecessary, dear. Domafoni yene di penny forte ne akofa chiami photo. De pie di atam oko bro DH. Domaba and if I go see in the every day is about insult. I did the atam jandam all because you want to promote Ajmabedu. So what do you tell me here? Best say word masi ana. I'm na be bono. Ana ono be reason. There be because the vessel of him. What you mean between and that's why you don't understand. Ufi say and a bad no for because Ufi so bro region tea. He have to be bono to be training and anum. What is what you're going to do? Ah, Ogunsa. What I'm saying and number Japade and what is so. It would be impossible. It is how we develop my union now open. It would be impossible. Because did mean an matter. Now me present no me bako. This is how it is. And it's say me Santini, say me di atam at the frab no phone na. E wodu masibane ya because ono manya union. E dino aye another vessel of him. Sasu na wudi dia sante. Ade dia sante hinatam di dia na matama. E she the brutal. This is another critical situation. And Kranza and Timmy make be maw. O kon Kranza kuro go nyina sante fo kuro. Obi no be yinanim. Obi yinanim. It's impossible. And you saw what taboo nibia. It's him right and my bahokona and benya omo. One more and bet me so magine. But this year go on is impossible. Omo you woman nibda. Ono nya bakoda because na mamlen na money and say ono ye bon. Oyo hire onye any ordinary person. Wa me handan. And wa me tokius. And wa me snida keke sin kranza. And na nyeso ofrin kranza keke. Oyo hini ono won mamden na mane. O na bakwasam. Wasese wa bakwasam. Nesese wa mamre. Nesese wa mane. Na be ya bunu ni. Esa be ku o be bunu region. Uti be me. Huh? You are putting them in a very critical situation. First one ne papa ko baby. Amaminem ne papa. Ne mame ene ne papa. Enyina efra santimem. One way yirenum kokofufo onu fra santi kokofu. Fiemafo efra sante, boabinfo efra sante, dromakasifo efra sante. What say, Dabi? New chrono bear or babun tea bear bruni. To a diddy papechi, could share dignity say what we are singing. Addresses and papa na, Ada I say, Baddy bear sante hinechi, bako, aye, way, and I ran there, bear tombono, and I beg one I abono.
are putting them in a critical situation. Oba bonte beka bibi sesi ya. Ebuno bagai na be yama. Oba bonte beka bibi sesi ya Asantefo bofu. Eti, why are you putting them in this situation? Why are you doing jandam? Jandam amoyen. Adentina obi antara baby. Na mo nyina mo seek development. Mo seek good hospitals, good roads, good universities. I want potem. Why are you putting all because you want to paint Ajimabedu over everybody? Na Ajimabedu sebi enyaro sebi abra ni kuro ne pen ene nkuranza. Mi busa wasem kekara. Mama se me be disrespecting na Ajimabedu today. Be mi busa se na Ajimabedu kuro do mano ne pen. Ya fa nchira fa bisim kanwa. Ne nsaso ne tipen. Ne nsaso ene nkuranza. I am just asking. Wana wasa wakoto obi. Huh? Anye biya, anye de papa, ene ne mamia. Ka wanti di ote no. Anye ne papa ne mamia, ka bebi ankranza tene no, ka wanti ho. Na wanya huama, na yere no mabetena so bi. Droma kesi, you are putting all these people in a very critical situation. Mo nani pana maba, you don't reason. What you mean pejaji mabedu ngobi aso? It is impossible. Even Suma will start to reason. What the hell me boa? Suma will begin to reason za. Me yang kurasem. Me kunya yi. Aga ya oma hina kunya. Me kuro ya wasa me sume de me wana me seek for development. Anam didi di ajuma bedu echi sa. A time will come. Oga si eka emania. E man e fritu wa no abo ho. E de mrante ma ba na bo fritu wa. E wo bi maso. Enne ya bedi politics fochi. Abeshe politics mu. Bibia ye politics. See ye okwan kura ma wo e politics. Say ye ma school kaka kura ye politics. Nananu mu ho chire wo mu. Instead of say be preach for unity. Am nananu ma ba ko. Na to me na politicians so matimi aje. Na politician nananu mu e command wo mo ye bibi no. You are not even thinking. O person opejaji mabedu. Ba say wudi Chiami atem moto no ho mo kanse mo nyina do mafo 87%. Na diaka. Eye 13%. Why? Edidi atem ahoto anopa awia menkasa Asantefo ye dibim. Na modie ne de edi twem. Modie ne de edi twem. Shedroma kese. Wo putting in a difficult situation. Obeka says here, a bono from ya some free so kwa. Mubedi atem. Say be kro beabuno. Beabuno is bear region. A demarcating region for political purposes, administratively. And yet traditional jurisdiction. A tuba kobe who more form yeji for omunina guans. So, ubehun mo a guan. One graph for korongo form libini form na fana form is sanse e administrative purposes. Ose fa akwasi akọ krama background for whether sia atasinia nyami shraw. Nyami shraw. So, anti we need to be focused and be reasonable. It's not about giving insult, banters, a lot of things. Ewunya. Onyansa di bia tenasia. Ohun say Nyewuyi ensesa droma kase adesye. So what is all this damn situation about? Ya ni de Nana Ajimabedu and na de amofene bunra. Is that not what you are want? Na ope. E bunra na sa se ne bunra ne hohefa. Ha? Che ya sa se kura bunra na sa se wo bunra yene. Ohine bia hedin. Because mama himfoni ahimafo nyina confused. Onkwa adwo na onkwata. Okwa adwo enyi okwa atanso abobo nti na bia no ma confused. They can't be united omutimi siki development because of modern afui we Asantefo far better than mo Asantefo they respect far better than modern afu mo yati chom de good internet iso na ade ba ko ne say droma kese wo ya Asantini ni kuro ni nsuta onum betena ho onum abusuafo ne akokora sinempo akokora ampofo na akokora ajeyin enkrofo kwatena pomu wo Samuel 1475 to 1500 anyende
enya no ya muka bakosem muka ntro kansa no asantefoa otofo se to ote asantema adwa kase so ote sikadwa so ne wofa nduma kase hene wofa ne wofa prekope emoja kro no want to atwaso wo se wonu nyini wofa asentontwene onu nyini nwie nsu tantontwene ni nwi contact wo nyini ntontwene na wo ono wodi abakosem connected ono hye na se because of political region on hye ono na se no no wo biana ni me baako wo ti bi wo hene. So you are putting a in a very sensitive situations. So, and now doing a car and what can say about what can you fair? Communion any budget. Obia be feeling welcome. Or baby or confidence or ba. Say me, say, my association no crown a moye bibi, mubo jan woba, nani betty so woba. Best see a one to me. Or so what be close because of my attitude. Ana me kwa yekra sante fo humia ana me asantini o meka sama bitro mu ana brufo so me no omo ana atira anyini ana emfa ko say all because of your behavior. I am not exceptional. What is all this about? We be ko baby sisi na do ma for so life edidi atam ko all because you want to insult David odi atam da bia na ubasa wodi atam a kire se eye hwan wa tani edidi ere beye one the best and dibia. A dear partner de beba. And no Timmy my word must sing say. I fed the mere word must say me a brunio, a pin Timmy si da. Fritz that. So Yama also a general baby I can send me a bonofoda. Okay, be that. None or call a yabruchi me, Mum American say, or say a Santine Brune ya dear Baku. You see? Because he cannot. What to me? A bassa. Nena nanamu konyan wateso. Nana ya nyama. Oframukum. Nana bwa nkoko. Oframukum. It a wood dear Sante for atemwa. Na would di amukum atem. It's a say. Asante in on papa near mukum. On my janum and near mukum. It will pass up at yourself dear one ye. Ti there be an on in a machine. I said, there be or she share chile on Timmy in him. Coin any more answered Vobacas a sell out. Betrayer, what this woman? What you so dear? Anna, well, yes, so when you're bro for I. Anna best to know him a bay my buffalo. Nancy, yes, you know. On gazetted, I was here, our bay. Nana boy, coco, and I'm a child. O could you baby or casse? Yeah, bro for also when yaji. You are failing plus selling this video. I didn't santini bia mameka asemboni bia fan na boy kokon. Anna santini bia ko fan na boy kokon. Ameto ne life wachi ameka kasafia nkyere no adentia because santifo ni di wo mu nkrofo atem. Despite the okan nyina santini bia no beka kasaya ya bia because omunu so omoka ebi beka na boy kokon. Ebeka na nyama Ebeka busuafo wa mokom to bie no beka hwankyere no ti no bie mfi no eso mo modamafo ya katanie ani ahoto on dia modi mi matem modamafo on se me bie ma no odi india ma natem da no no ko ekidi mame ane sa de fe no da seni no na anu ya odi meto odi matem eso se me bie ma no odi natem da se bi pi won ho pa Nenti amini na temda. I am confused. Also of mansie. Sa meme kwa kasem bi kire no a. Mansie me na nan mukuro no. Minima busua kro ofirim. Minim do wo no. Na makwa kasa etia me na nanom. Etumi mi fiu. Ano india ma no so ofiri wonfie. Minima busua kro ofirim. Minim baabi o. Timi kwa kasa etia no. Biko wonfie me na nan mukuro. Me na nanom na chechire doma. Enya duanafo kuro. Eya agonafo asase. Say nyansa we me a typical deep e mi mu enti mi nipa hu ba bia ofira di matema de enti mi feel is as me nye ready say me di me na anu matem me nye ready say me disrespect me na nanom enye wo mo akama me wiase no matter what baby a kura kodi enye me na nanom aka me mentia me na nanom na won toto so ne bi beso me so
eti me ka kire mo dandam no yenyai eno mana na agima bedu onya kuro ni bi nka ho esia wie bibia sesanda asanteman ne bunuman bibia sesada ebunuman ne asanteman bibia sesada ni nyina ya de ba kope chance no ane obia wona asase ya no asase no yate awie obia nim na bakosem eno nanana prince ya wo ye kokofo busua panyi na nwum oto ko tie nyanse wo mena fa bitumfo tie nyanse wo nwum nim gamanche wontimi koje la asase nkane de ho wontimi kode teshi asase nkane de ho nungu asase wontimi koje nkane de ho labadi asase wontimi koje nkane de ho pram wontimi koje nkane de ho Ezaza obia ohobia pademon chief bia te sel gamanche no ono so one ne nkrofo bia ono owo ni kuro la manche woni kuro la manche ono ena islogon ni nyina ye ne dia aso na anu asemba na se munhia hwe na munim twinti makofa gamanche abeto say despite that disrespect gamanche na also woni la manche ye ono ye pademon chief ewo islogon ele ho nyina obi ankofa ono disrespect in the highest level just munhia de the bia mu bese how do you think it's a la manche be feeling how do you think it's a la manche to how did he feels some dem hu dem ko dem asase na me mini problem say asante mawura oba masase so me ni hu problem me complaining la ni bia complaining ni akofa ga manche yo won mu kuro ni Jamestown ni adade no abeto say despite that disrespect ga manche abere nye ni kuro nyi na asase no woni tumi ho no timi nsi o timi kura nto asase no timi nsi odi kuro kura ho. This is what Ghanaians needs to learn. Division causing problem in the name of mo bragging na mo ye no because you don't even moya just say mo pay just o pay views akwaji sika eti ase bi ebesi butrum bia na moka mo pay views di akoto to YouTube so agigi sika di na wodi sika bone a ufu hu ntakara eti na mo nche no mawuo no you are always causing problem say ahemfo ni ahemfo you are always causing troubles ama ahemfo ni ahemfo putting them in a very sensitive manner ayam kura ma ba wiase na moma ne ahemfo bi no mo ho a omutimi ko munua mo nchen because okoi no ko ha ne ntoma ade atie ne nua panyin bi no wo ho wo de ba beto han ana gamanche akọ ha ne ntoma tie asimasi ana na no for panyin etimun na mama division na doso because bibia na mo de camera be dwuru ho be wiase panyini ahemfo chiniye ebi de bi achi na nanom nyina anim mo patutum YouTube so danda mo mpabre yakro ya mere wati abrochi ya 12 hours a day na me ya brewa anyway mo mpabre ha caption bia na mo de atoma yi so obi me na say YouTube no ma diri ma brako ayi channels bebre TikTok anso sa mi kunu frame back or frame that was sa TikTok no wo mo sem hu na binimu me pese me hu o platform bia so ada ne nsem hu ne konkonsa sem ne atosem kawe asantifo so se pa kamo kofa ntokwa abra santifo ene nkrofo bi a ebi o ye nkrani na onim na bakosem so kofa ntokwa ba abeto o montem na so even gamanche de wosuni Jamestown no yo mode ya sada na yewura is Imperial Royal Majesty o nkra no na sa gamanche no so kumase a oye another program ada na motesa why is all this history sa history when mu efi na sa no kwanya gamanche asase yemfa ni die ma die ni die se no yemfa obuo e ma die obuo se no wonim knafo ama menemu a na wonim knafo ehye emu a bomodin na hwehwe pinchan o mo ne busa entra baby anka de wonim gamanche oni obi aso oni kuro ana owo ne nkrofo no so apagya bi baby a despite moti no islegon ho no nyina
La Manche asase. La Manche is also equal. Only the government nyina the same equal stature. Onu nyina ya amahene. Yeah, omu nyina ya respect. Omu nyina ya obi a omu reputation very high. Obia di no ho so. Entokwa na omu bia ntem. Ha? Entokwa na omu bia ntem. Okọ aje se ensasesemi omu ade langard yi na ha gene. Be okọ teshi mancha. Otini baby teshi nyina ni nkura hye teshi ati nyina ne dia. Ono ye omahene ho. Okọ la manche efiri isle go ho no nyina ni nkuro ya ensase board parliament dia. La manche na ni kuro asase board pa. So, la manche ona ni kuro asase no ni boarding isle go ele onu nyina la manche dia. Manche no anya ba akopɛ. Manche no yeso de no ene de yeso efe no hene. To omo so manche ye ohene, eni ohene ba akọ. Ukọ nungwa mancha ono so nungwai eni kuro hihye nungwa na se nyina ne dia. Ukọ prampram mancha ono so nkuro a ewo prampram na se nyina ne dia. Tama so wone hene. So tama hono nyina ne bab ono so ono no di ne hene. Yo bia eye independent a omu nyina the same equal stature. Yo bia bu no yonko. No omu nyina wo one traditional house. Tuko I got traditional area and I tradition I reference regional house of chief. La Manche. Says ya kwa me say nungwa manche na me so ye president of la traditional area. Stand to be collected. So omu nyina obia ne yonku ente problem mu. Bada bia mo na mo problem aba o montam. Because so ma fala ga manche. Te say do no din kra nyina so. Na mo disrespect ada enkrofo no mo ho do. Be asantifo anka o ma no antumu anka mo ko fa ntokwa. Ade abro mo so la manche only problem. A very gentleman. Maintain no kra ne kasada. A very noble, very just very personal. My observing from a distance. I ba kunu ye na do no ebesi ati se nungwa manche sei. Me na mo observing no kakra. Adai na de bia entokwa asante fo so se pe ka be problem na meda asante fo ase se omoye omunse mu asante fo aso so se ga manche has been disrespected ni nyina so ye mu media fo yi be bre so ye enkrofo omoya kanfo la manche ye ga manche dia debi what of due respect for respect ma who respect are due omunyina ye kofo obia needs to be omunyina require respect and they all need their respect anyway. Back to my previous thing. Aniti minyan aya me say asanti memu obia nim say ye ni bibia ye friend freedom of association like being said by this Doma people as Jandam and nobody omo Jandam. Since I established Asante near the Bekata, Akamai Adansin Munyina was there. Adansin was one of the biggest kingdom. Ya can fu nyina le fra danse. Aje eduana fu ni free Asante maiso. So, eso ena danse esha Asante memo. Okwa Asante achim eye very vast. Asante achim so pa. Agogo asankare jansa ayi efe ne say Asante asihwidiem tese kro no toson edoson so. Jadam bon banka tese kro no bebre. Amahire wo mun so doson. So, naso so oho nyina ya Asante mai. Adanse so kwa sa abrempon ya amahire egu ho. Oko sechira ho so sa. Sechira di abrempon fo na doson pa. So, a lot of cities and towns I will grab make cake in name. Oko kwabra ahemfo jadam ne gu kwabra ho. Wo hwe dwaben, wo hwe joso, say too many of them I can count. And woman cross it's not easy. Answer na waba atma the same thing.
So ukwa hafo ano kokope te pamai no mo ne nkura wodo ansa say too many of them na so wonim asante mu a obi ka asante asem a na wodo wani akobu kumase na kumase wokra hemfo gu kumase it is not me kura me sheda me ye kumase nya kura so me sheda nim kumase na so kakra kura mimi nim no e yakobe 100 kumase ahemfo nko a kumase ahemfo nko a na du krofo de uncountless so de nim kura me nim kakra yo atonso mu nyina wo hene atonso mu so nya kuro ketenkete so asafo akom owo hene dade aso aba owo hene ya fe say amokom owo hene adum ye yenum owo hene bantma owo hene obese abon krofrum owo hene momo nyina ba bia wo hene ba bia wo hene atonsusu ntra so tase ba bia wo hene ya wo no hene no so obia di ne ho so o se o ma hene end obrempon yo me lase ye kase obrempon ya o ma hene so no obrempon efiri ma hene ani ekobrempon o hene ane de odi o man so nye obia na efe no hene ase maka kire mo da so na efro obia nana ne kire mpanyi tibie ye di buo ene ede ma tie kana nana e kire obia wo mpanyi tibie mu ya na se wo di brebi a ekron to mu nyina betimi afro obia nana na emom utimi afro mu nyina wo hene o ma hene nko a na efe no hene obrempon nya wo hene ni din ni brempon ezo bitim ka se brempon hene eni bisa o ye brempon ti ni din ni brempon ye wa brempon bi wo ho no mu a wono so ewo adukuru ehihye o mase ene adukurufo abrempon bi wo ho mu kuro so ebi so ekuro sisa ene saare tie ba o ma hene no obrempon hye na se obrempon hye o ma hene ase o ma hene di okono o mai ni hini no ti hene ni kire hini ena hini no na ye hene ade hini no nti obrempon nye hini o ma hene na ye hini ti hene na o kan je se bibi e hini ye dan no nti me fro obrempon hene ni din yo obrempon anana abia nana kwasi we anase brempon ene obia wase brempon hene enye twi kasa ene ni adikuro hene odikuro ni din ni odikuro nana odikuro nti wo kan nana odikuro ebia akwasi pim the second ni din no nana brempon bia the third ni din no ene o man hene o man nyina mu hene no o man hene nana osebunsu isi saanete ene o dikurase ono susu ni din ni dikurase o dikurase nana kwasi adai the second ono so ne de no yemfa hene nto awon so o hene eye de odi ma so ebie so de wo so share so ne se kire ya na esi wo so no hu different ni nyina anye pe on ma ho fade de egu on kom de bo on sa ne de bo muti no share so o ma hene ahofade nko brempon ahofade nko saa so no dikura ahofade nko ti odikura ofa no ho se brempon no wato na mamre wetimi kura to ni nsai ai oye kura akonya itu ufiri so obrempon ofa no ho se ma hene no agese bia ma hene bi ti adwamu a wonim na mamre etimi ro na asen paboa e woro ho ne emanyina aka mamre no emu ye take emu odu saa so ena ye wo dibre bia ni nkonya bo no ye monfan enhye adehye konya nim bibi ti se nkoso hene e ye to je obo hu mod gitim bo ma
Ba o 3 year etimi botu fie na no nkyere se wo asase uni asase eti esa etimi bo akonya bi te se amaba wa hima eno aye just for fun na so na obetimi ehun koso hin bia na wafa no ho se ma hin what abominable act obekura koso hima keke no wafa no ho se o ma hima na kin yesi de so e wo bedwam na o ma hima te bedwam no okochia no ha na obehu se wa ebi wo ha na ho fade wo de ho fade yi agugu no ho aso bekom no ye enkoso hima na oni akonwa wa hemfie zani ema wenu nyina wo se na nanom am careful because disrespect na wa amamenu no ayadoso so ho obu okura sabi ya body se dade so aba obu onum so a ya body se ebia ekatwitwade ebia se ekatwitwade hima eka bi be kro no mu wa wona wo begire moju edwetwa eti bi bakonya ne bebere manidin eti bi bakonya ne bebere manidin beson sabi anya do sabi abrawo obre pon ti mi bakonya odikuro eti mi bakonya odikuro ase eti mi bakonya na nya konya ye boto abusuamu se o kuro na awasase o mahene eti mi bakonya bia ope na sa konya no wo bo no enye se wo kuro ekuro ni de nyina ya chawie abakosam no ya wie bibia ti mbeka we ya fe na naji mabedudi beka ho enye yie na naji mabedu be ye e fere say wo hine fufuru enye yie it is all sealed you see enenti oye o ena obi wo ha waseme ye ohine ohima nana ehima eni bisa ahena nanom ya wo on makonya etim boto fie na sa akonya na wo ho na de body wo musi wo na so no enka mamre ho pesaminkum nyanti na ebaye pesaminkum nya ohene na hema ohene asiso hema nti so hema ni ho a no be so wo de wo no ne ba no to obode na asiso botra eti na ma mo de sa ne ma enka ho indisi amamre ne amane no enka ho ohene na no mo hema. What is the meaning? Yewo ohene nana enuma konya ewo ho edwa edi ti se kuroni ni ho fieri ni ho abosta akonya na tremu a obi sa ro nsamra ne se wo yere ahene nana no hima just unfortunate nim go asese because any ho sa so ahene nana no yewo mo edwa ya bo a edema wo mo nye se ahena na no hema adwa ni mu a enye hema eye di otie dwaso untimi furo bi hema abara woni adwa enye ne sa ohinima eti de meka nyana se esoso ya menwa be ma edam no o ma hene ehini no ono na da ma ni nyina hina no obrempon ono so ho odikro ho omu nyina din no untimi mfre odikro hene otimi fe nana odikro kantankrache the third obrempon kusi bedi akọ the third omahene nana kuntunkunku the second tufu hene so ye boto obusuam tufu hene ye boto obusuam obu oboma ne ma obu onma obo ema no wafa tufu hene ne de ye boto obusuam sasa wo ana adwuma bebrebe wo na be tufu no adwuma kese pa so jase hene ansa wo jase no na se waya de esompo ewukronim isa se jase de o hene fie ne nsafoa ne mia ne diem ne dam wo jase wo na di mu akoten ahun sana o hene ni sika na gudie bibia ntisa bia ayi dibre no ansa na ebebo no
Just say onipa wodi akote wo bibim abakose medimu anza ne abo amamo chidom ya na bebire no de wo mama na eye because wa anya obi a ubitimi aye really reliable chidom no aye very sensitive position ya kan trasa be chidom yo mo ta wachi na wo ye bibia wo no mo support na chidom no wo no so ankobia so onmo de mo kwa akon mo hwe chiri e very sensitive wonya wo mo to ase wa be disappointed unifa very 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 important sasa unifa o ade mu odubia unifa na adefa ade bia mu odubia nti yewura na mensa bunsu na ose bunsu o ya sentiment nifa so nse wo se da da kosi ni se wa bre no wadan ya kwa ha bonkum so de ene se wakoma wotiri mu adwen nyina no de anyini no fa bonkum so nti sa bonkum no so one of the most supporting point amount tinana no anya ne kwa munim ne ejo no ye so tini nyina wo the reason tia abobo ni nyina to ho na akomu so for a reward for nanano makomfo ansa asreku na wa santema ye akom nyese obekwa hemfie bi akom hini bi efifi wo bi efra kom ebi kura ya asonafo ye akomfo asafo omo ya asona omo ya akomfo enti mena masimian enti jandam no di yenyai na yen focus on how we can build ourselves together, seek for development, seek for a better facilities, hospitals, amenities, and yema edem kwaso meba. Ubeko sisi atenie ahoto ede bebro. Udi atenu wi a na asesa na najima bedu position. Ama sebi why dey wasesa na ede yesere yensu nyansa once upon a time nyansa yesuya we learned. Everybody can learn from someone. People that are willing to learn, they learn. Unless you are not ready to learn. Obiaso onye na jinso besuya de no, they will never grow. Learning comes with growth. Te obia onye na jinso o suya de no onyini. Ana yenhwe otenten ognamo ho, udibra ho enka se mensuya mfiri obi ho. Obeka kire wa brabom. Wo mesa no, itimi dwuro bi post ase. Metimi atie asemo me na metimi bom nse me the phone to wara me bom nse because of a very sensible lady obi share nti. So mama insua de. Na ehunu se bibia ansesa da. Na yenya ase ade ahemfo involve ahemfo. Ahemfo do ya sante wa ya sante. Wo sesa na enye yi. Ontimi meye broni. Emumade am nyina betima ya ne se. We can all come together. Nananum ya be pese be pe development. Tina be ye sa association wen. Ti be pese yina be go ka se be pese be asante fo be mu brefo ai obeka se mu fam asanko. Because no ya asante ni. Be office already ba kuti. We should stop implicating yananum momotia konya so, putting them in a very sensitive center. So say ye antagonistic abnoni asante against them. Ye intimidate, blackmailing them with abno asante. This is really below the belt. Why are you blackmailing them? Huh? Me na ya asante ni. Me asante ni. Me wo me sehi na metina sehi. Na menyini wo sehi. Na me keke sehi kasa na hwa na metia. Obi kasa mbone fa sehi wa be me ya. It's not something natural. Ji apuno kasa yi ya ma menu enyan ma santifo since a ho be ye a political demarcation region from 1959. Kasa o mo kan no. So, e hwa no ma tena nyini ya hwa no mo ko school. O mo ne ma ware.
So what are you insti? I didn't know person mo deba. E kwa be so no o meyi ebonoma. How are you expecting ono say Santini zo ni Santini ma because of the crew of Bruno region? This is impossible. There be no be ka wo be waje say Brian Brian for ben kam because of your jandam. U jandam na be so okaso onya Santini no, that's your problem. Oya Santini, the kwa be so na be so okaso onya Santini. Oya Santini, e Bruno watena, the crew na be ya Bruno region. Edine dan so. Onka se otan bono. Onyina baby anka bono ho asembone da. Oye proud so ka bro kasa. But wo instigate no. O antagonist because of your agenda of Nana Agyemang. Huh? Na mo instigate youth Nana Agyemang na timba bonti. Be akobrekum sesi a be kobisa. Mnante on be mbaba wa be to. Be nyina be ditum so. Instigation of this. Mnante ne mbaba wa kasa o ya bono fo a. Ade hye no wonom to o ya bono fo. Apako sembe mu. So let's live cordially with each other. Madia be do ho dia be di me ho. Yes, media no me de ma wonye ye. Wo so dia no ogie enye ye. So yin nyina ye nipa ba kofo. So we should stay very cordially united. Build ourselves with a beautiful people. We seeking for what is needful and rightful. I say I think all Ghanaians are all Ghanaians from Wasani. We yakodom. Na udini yes our na nakodom. And you udini pa ye very important in Kranza Kameka wasem. But if you care to know, 65% of total population in Ghana have historical connection to Asante for, and that is the fact. Because those days, who was there? Powerful kingdoms that emerges, you can't take away Asante Kingdom. And the Asante Kingdom, it is not Asante region. It is below the belts. Asante region is politically demarcated. Asante Kingdom is Asante region, Ebunu East region, Ahafo region, some part of Eastern region, some part of everywhere. Consists of Asante region. And Nananum was brave. Nananum Momokoyen. They are not only in Asante region. They are everywhere. They are everywhere. They fought and they resist. But now, you are taking their glory out from them. You are taking their bravery out from the story and the history. You are outcasting them because of war identity. Huh? And people like me will not allow this to go on because it's only me. I don't want to see. And why you want out to see more? I will resist you. I will fight you. I will make you a liar because you are a liar. Why are you dividing us? We are one. Now we a video. Ebe say am say aquarium na me share top black na me share black leggings. I think so me kind of idea. Na me say na me trust say Asante ne bron one. Go and see modern my for me private message mbedidi matem. Why? Why are you insulting me? Me feel say was so per se. Wo TB be a friend mon champion na wo the unity back. But wo per se Asante for biologically they are Asante. Huh? Political demarcating, they have become part of you. O per se ono de. O mo hate me. As an Asante am no mo nyina free afun back home. Na on the cow. Enti mama men kasa me nua no wo mo. Ba wo de wo ye free so kasa wo nua no wo mo. Abranya wo nua no wo mo ye me na me nua no wo mo. You see? Wo wa de abedi me wo me de abedi wo pesa wo fa me de ye no. Wo so de na abedi me wo ketekete man bode. Me de na abedi wo no ye kakraka. Di me dan na ma fa wo de na ja me de no. Ene na fa so bi ma no. Because so paya so na me nya ba ko de a. No that is my dear wo ho no wo se meje. Because me de na so se na wo de no. Eti enya ba ko.
nyesa dididi na tu ntwa da wonti minya hwemanyi o sesana enyi o somebody agenda ka modo ma for ma be ka montokwa esuma ya mekwa esa asante ne bono ena bebu musolefu bia esa mokaburu ai se do ma so be ye bono for eti back up the man na ba kaburu fo nyina you see the agenda huh binyan bida mase ebia se se adidi atem a wo ti ase a wodidi me menya wo hwe be wodidi matem because of won say me ma obi a woto na wo abre wo hye no won say ntesa e ba akọ how because ama wo agenda no for hatred no ama tan na person obi tan wasantini abro ya santini mmem ama umo nkrofo heli na najima bedu nti wodidi matem na wadwen pa for unity a wodidi matem ndi matem minyan medamase nyami shramo na wo me nyina nkwatentene na siete ase na se otwedi ampoma adepa bitiania e chana me off me more rounds bibra meko ai esia ame se wo se me father for yeti wa so te London ti me hwehwe na me hu no me meti Manchester no so te London ono nko a ka betim na tu abasako mu zo ni ha ya me nko a ba akofo na ante ne ya me nko a na bia me na mo me kunu no a me nko a lonely woman nyam se wo se me yana padam for me ya me padam for da me padam for na me padam for bia obeba bi di atem padam for papa ya metimi na adwene na me nin kan betim afrɛ phone so me hu nya bi da aha eti me padam for na lonely life na me nam me na wa you got us everywhere e mami ni bi timachi omudi omunkobo na matema so a mitini nyina o na mesre na menwenwen na menwenwen na mse iye ni panye o he bokum na mudi omu officer na me komitirim menya bisa ka mpe anyway no they were lovely they were happy together madam ase nyami shiramu ebese hia sani tibia ewo other site ni so sani tibia o se me de social media no ene se mi kurukọ adwuma ntene de mi free ese na say monitor kese se na say me bagger no ana wo ni na yi ene private na account no private ana me bayi waba mi nua masantefo bi MPP4 edi matam na me be kofa kwache ne papa kofa kwache ne papa o eno se fiti ne kwe apart from me yeti wa platforms ene ni papa ko ni bi ma me ko baby a entina na nse mintimi movie o ofa mintimi ofa mintimi kaza timi ba o yini scratch so a ene na nse na bo yeti wa yi so you enjoy yourself and obidi adidi atembe boom no ada o onyane ya wo say cry to asa okoda nam si ya ni ya ni me godo echire ye besia ye din kuma kama ka wono obidi adidi atembe boom nya senkuba eti mi miano ye besia wai ene de onifie I am free like a bird. Ya vijamo. Ebeshia. Moles. Ebeshia wa yeti wa. Bye bye.